testle Philippinda yongla nin thawan testle ani thisum dele Philippinda yongla thisum dele ani thambudala sangma kusu sedan yewegi rewa danmelam ye ani ta theringa day off hi lega khonse ani nyeki lege khonse nyamudala ani ta khare khare che den chusi dengi nyamdala ani STC chobaji ane ta theri thambudala nga thanda taji dongla video share the time so ine ta ta hobda na tensra ane theri nga thanda shoge khawal de lana doctor appointment la doyi ane logi karare check up chigala lore la ane tha de check up chigwa ane di nyege misege ane prime 공로 십주 개버 등줄라 아니 메시지 지단다 그런 상모 많지 캔세버데 아니 드리카자다 컬러레 고도 약라오레 doctor다 대와야 상부차자 아니 많지 로레르라 제갑디 지미지 피기요게 레와예 아니 계시 캐남바야 공로게 십주 개사보다 아니 매체 doctor라 로레르라 먼저 blood check 도다 나사 카리카리 메가지 어디 계신한 게 매나 아니 나로치 난 비비쇼니 하이스나 아니 이 제갑 집에나 아니 나사 카리 메수수 볼라 아니 디 마스산에 하거나 강보치에요라 아니 계시 하마고나 야 저 말하기 모신발란다 빈자란다 데 총수니마 당고의 양생세제 난게 여다 유그래 이네 아니 가데스네 디치나 젤라 아니 제갑치드네 하고드네 아니 STC 버레 아니 다와 투나노라 그런 데론체기 데 doctor기 송샤 아니 데데도 차고 아니 데데 송사 다데 마용에게 아니 수수기 마사산에 아니 tradition 케치부 하장게 아니 다 미세게 수수소 볼라 아니 뭐저게 삼삼이야 회야차 낭매차도 데데 만나로나 아니 로레리라 레레 차디 제갑치가 인지 미지 페로나 미케스 수수소 볼라 하니 얘네 그 로아이네다 침바이네다 야 가르레 캔서이네다 가르 얘네 지게 타이로이드네다 가르 얘네 아니 네서선 하고와이나 아니딜라 트리트먼트 컬러 멘주 용구라 아니 디게 수수기 소불라 컬러데 가지 이네 답해 수수지고 말이다 수수기 수수라 강에 수바이나 아 수수기 남미 아니 ngadoina ngarang kange chuna ngapu mangbiura pugul kange chagira tendenashi kenaba samala nangmi yushare ani kisi ya susu kange chungwaina nangmi samala kange thigirwa tende machayagi ngene ani manzo samsam hya de manona cheka binchi minchi kerona na tinye biyi ngaraine thiri ki khongse nyumudra ani kasini mata wasum sinyal to appointment se antri cha samma cheka chiri संगे कलर यहाँ चेकअप से बाजी डॉक्टर संगे में सबे बला अने वो दिले तो करे ये ने लोरे रेंजी में चेकअप नांगो है दिसंग मां नारो नाला ये दी बिक्यू ये मैसेज ये दोंग लाबने शिले संग मां कैंसे दारे ये ने समझ में वो जो थंबाजी लोया चा चंगा अन दिले ये के जैसे रिमाइंड चाहिए लसे ता मातंदा दिने अने gila kalare dengi chi ksaja kawal jugi men kuji muthune taruna lase tanga tanda kawal lana ani passport sesagi office le de ani kisi ke number passport seguna ani dela kalare land permit rimbudu number sida ani land pay rimbudu Hello. Ani nga thanda khan lai lana
kisi kiran so passport apply sa pa chigo ne da ya renew chigo da khare chigo ne passport la ane apply chiga thego na ane khala de thadi mena ya yurum shu go kha du thadi cents like da khasati normal ki apply che na ane nimin khang ku ya de cha du ngara na khaja thingmani thamba le ni ane thengma thangbu da ni man khang ku ane last minute side shibas la le de ne line thi la le de ne ane ka yung sa mare office ko ja ring du ane ni la me mang du ga ane de son sa sang ma de la da ni man khang ku kha su ane kundu ya phajo sel chikta inde phajo sel la line thin bi ji en jok du ane france la ke thi de ne khadi free line khande de da de ne phagi line de ane meet this jok passport jok ko yo de ane dan kisi ni ma shi shen nge gi na lo la travel che na ane proof kala da air ticket book chi do de na ane phajo line na do ne do do ang nang la do andine kala da air ticket book chi ba ane dawa chik nang lo do yi na ninja ane just book chi ane on the kitchen next day you get do and mangu go come so lamsa kala da dan yok cha so and digi ngaran la nimaji thola do jodi ane mission lan thola mayong na sam ane ngaran gi di share chi gi da ane chidan da kingi gide hine ya kesi hama konge do da ngaran do khaja hama khone ane embis de jo nane ngare chi kum mar che nai ge ro ji ge de da ne chusha ane kronge mani do yi kala de the next lan mo de ya jo ku che ge travel ticket book chin do ku cha sha and de do maran spe ni magic digital ro ne di digital ro ta de son sa ane che na digital ma yong na san ane hora ge ha ko jo de share chi gi ane the Toronto la de de sha ane ya long ba jaga sa sa ko le ne ane kisi dawa chi ni ma shi shen ma na travel de che de book air ticket book chi jo ji yo na ya ya la sai ki de wa yu se de na ngo de del Toronto la de sha land jo ku shi da na ni ma ni kha ti mu ko land jo ku chi to tu andi nye she chi gi ye ke na bal chi phe na sam ni ane nye gi video ta nge so na ku ji kha ma ma share kan ro na ti shin na te na ane ya mi chi le te ne pe ro mi chi gi tu tu la ma ne pe ya ko ro a de son za nye gi sam no understand ane da video di se wa yi la se ane mu te ne ta ro na. This is how I mean the university. The university should be open. It should be engaging, to create opportunities to invest people, engage in lifelong learning, places where people can be inspired by one of their passions. And we have to demonstrate that universities and colleges can be advocates and drivers of change, that need part of the community and not just geographically located. When I came to UKC 50 years ago, from a senior role in the downtown court, everybody said, why don't you start all business are broke? And I saw the opportunity because I knew we could actually accomplish this engagement community. What Scarborough can accomplish right here. I think we speak on behalf of everyone.
want to say thank you for all you have done and for being such fine ambassadors to Scarborough. Well done. Congratulations. And we'd like to invite the family and friends of these wonderful inductees around to the Star Court to watch them, well, everyone can come actually. It's not limited, it's not a VIP room. To watch them reveal their stars. So if you would walk around. Together as a community. Are you sort of reflecting back? You're at the Scarborough Town Center. Where you are in your career now? Are you thinking back to those days of like shopping? Absolutely. I mean, it's been about 8 to 10 years since gotten into a lot of tomfoolery in this mall, let's just say, but it's just fun. Are you ready? Are you ready? Okay, the moment we've all been waiting for, the unveiling of the actual star. Lily, can we bring you up to unveil your star? Lily, sing, everyone. Instructions, give me instructions. Right now? Right, ready? Ready? And now we have Lily and her lovely dog. Yes, Barbara, this is for you, baby. Right here. Lily. Can you grab the award too and hold it up? Yes. Where's your statue? Perfect. You make a kissy noise when you get to. Oh, they'll look at you. Cover. Miss Marco, let's go trees. Congratulations, Lily. Sean Allen, coming to wheels. Congratulations, Sean. Randall Edge.
Michelle over here. Congratulations, Brenda. And now we'd like to introduce Ryan De Silva. Ryan, go. Good afternoon, everyone. This is an incredible turnout. I'm Ryan De Silva, and I am the General Manager here at Scarborough Town Centre. The Scarborough Walk of Fame is a very meaningful event for STC, and it's an incredible opportunity for us to recognize the impacts, the achievements, and contributions of Scarborough honorees. STC is the heart of Scarborough, and it makes perfect sense that we honor the outstanding achievements and community members in a place where they see their families, friends, neighbors, colleagues, teammates, and fans, and all can see the stars shine. Today's celebration marks the return to a renewed Scarborough Walk of Fame ceremony for the newest inductees and the very special rising stars in our community. It's been a number of years since the last in-person ceremony, and we are glad to host this celebration, which is fully accessible and without barriers for all residents. And it's also being live streamed to Scarborough and beyond, which is also a first for the Scarborough Walk of Fame. This year, we're pleased to be unveiling a new digital pillar to showcase our inductees today and throughout the year. The Scarborough Walk of Fame is an integral part of the shopping center and our city, as we connect millions of people from the community. Hello. Today nga nang let's say ane thunda ke adopt so passport ke ready cha so ane ta jagala phiche jo inda lachi kuzishi ane kala na thre ngaraska proton center mall lai ane kala passport raj ane choose to yi and forget the artist kira sabu listing lai the crown lisha ane koranyam dala ane mina kira sabu khashistu konzala chaga do nang ande chigdu ane video choose yi anti kena bashi chi chobaji ane nyebu yung ege rewa da melamye ya lase ane kasa data tringa doctor office da passport office da mall sangmalan de nga pheso jut khen doyi ane marang ki samje la khas chosi shi chobaji nara samje khas samudla na manzo thujen kha da ane thagar da ane lamazaji pedini ane pheso kyunggi yore dikhe chimbusi and dichipu member ane manzo jidane mall ande mina mangbu zum chisa sajala ane kisi pheso kyene pebaina ane jidani migi thona chimbu chigdo ane kozu migi geja jinga tere mola mi oski geja teso mi khashi chigi ane kirangi tholo be ning jimudu khari rwe jami rwe geja chigdo ra ane nga jami mare pheba yi ane di phebe gi tholo re lemba ane ale le do de ane di changarangi samju khasamna Pimi sangmala ane lenge pheba yembe ke lenge re yora an ngaran la lobjon da shin de khame de yine
일단 얘기 표수기 돌로견이 안에 몰드들라 참삼 무수수 잠잠로더니 디든 얘 기운 투서래 디 내가 얘 제토에 지리샬라네 안에 말아 삼주딘데 삼소 안 디삼바나 시게는 된 조더니 미게 도나데 가우치도 안 디선자 안 케나바스 야 칼라레 잠잠이 표더니 참삼 표수 안에 괜히 펴봐이나 안에 닝에 제모체 안에 밀레가 부체 안에 쇼르게 지라 펴바기 뭐지 되네 안에 디 펴바기 다 지라 라우라 안에 대차루레 말아 삼주이 안에 걔나바 데 지도이나 라세 안상마 단다부도 잡요나 바들라 베메스 닝타번 투체나 까든체 안에 모투는 잡요나로나 anh khi gì anh khi đó subscribe chị chúng mẹ vậy na anh subscribe chị cái đi tham gia mà zero na là sẽ thu chân na anh cái đến chị sang mà anh cố sự là thu chân na go anh happy weekend sang người ta sapasan chadu ra anh sapasan the weekend ra anh weekend trip yung cái ta dewa ta mình làm gì I mean sapasan weekend start chỉ bỏ ra anh weekend trip ta ya vui yung anh là sẽ sang một cuộc sống thu trả năng của anh gia đình ya từ từ chúng ta dễ cho bà chị bye bye